Naimbag mo oras yung amin papagayam. Makadwayo man ito'y pagayam yon ni Auntie Jor, uno Jocelyn Oblero Ramirez. Dito'y programa tayo, shout out iti unay daytan kaka. Dito'y YouTube channel tayo, Jor Drama Tips TV. Sakbay ti shout out papagayam, danggan nyo pa'y dayto'y a joke. Sagutan kayo manan iti joke. Isu nga ag-subscribe kayo dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Para ited adupay a joke. Makadwayo manan, tuy pagayam yo ani Roger Refuerzo Ramirez, ken tuy numutoy biyang Jocelyn Oblero Ramirez, or Auntie Jor. Denggan nyo nga rudan. Paray, nakitam gayam ni bakit mo iti Ruarte Hotel. Isu ang mamigpigurgur ka, ni tinalaos apong tot. Sana ka makapungtot, maray. Mamigpigurgur kiti, nalaos ang nervyos. Nay, apay ngay. Awam mo tinakita makadwa ni bakit mo, na bakit alalaki pag nervyusam ko ma. Agmay-may samot na nakitam iti Ruarte Hotel. Oo, maray. Agmay-may sa iti Ruarte Hotel. Nakita na arin mo arag iti hotel nga anda kadwa ka babae. No. Pasubo ka mo't pidring. Apa aya? Nalmusak gapukin ka. Anya? Ikaw na mga ababaw lang di karayan. Nagadalong magayam. Naimbag tad na nakalaw kanyak. Nagdakkalan ka tao, nalmas ka. Dinto pa nalmas niya nagbasitan nga itik. Anya? Okay, agibasa tayo nga ruden, iti comments kan shoutouts. Kuna ni pagayam Veli Sabado, naimbag nga oras yung manang Jor, kan amin, apada kadumdumngag. Agyaman ak unay, ti panang shoutout yo itinagan ko maragragsakan ak unay. Unay daytan, happy listening here in Urdaneta, Pangasinan, from Aritao, Nueva Vizcaya. Stay safe and God bless. Kunamot ni pagayam Lito Asuncion, good day Jor Drama Tips TV, and to all avid listeners of this program. Have a blessed weekend. Likewise, pagayam, and thank you so much. Kunamot ni pagayam Jasmine Rivera, have a blessed Sunday po, Ma'am Jor. Kastamot amin na padak nga addicted drama. God bless everyone. Thank you so much. Kunamot ni pagayam Leonora Bautista, good morning, Ma'am Jor. Thanks again for a new upload. Listening from Binalonan, Pangasinan. Thank you so much. Kunamot ni pagayam Cynthia Gomez, good morning, Ma'am Jor. Listening here in China. God bless us always. Thank you so much kada kayo amin papagayam nga adda dita China. Adumdum nga iti drama tayo nga unay daytan kaka. Sapay kuma ta magustuhan nyo kat denggan nyo pa'y dagiti daddo mga episodes. Kunamot ni pagayam Imelda Cabang, a pleasant good day manung manang. Yes, here I am again. I cannot concentrate my work if I cannot hear your drama kunanamat. Unay daytan kaka, rugi pa'y laeng. Mawala na pagod ko kunana. Thanks for your drama kabsat. God bless us all. Thank you to pagayam. Kunamot ni pagayam Ray Raluciano Sr., pa-shoutout manang Jor kadagiti kalugar akidya sa Apa Pequeña, kan kadagiti adda dito'y Barangay Bito, Burgos, Pangasinan. Lalo kadagiti pamilyak, Raluciano family. Salamat kadagiti makaparagsakan, makagana trabaho, kan salamat iti ado, Madam Jor. Thank you mat, pagayam Ray. Kunamot ni pagayam Al Kathleen Umayas, hello idol, hello mat pagayam. Kunamot ni pagayam Joji Cruz, agyaman kami manan. Okay, thank you very much for listening. God bless us all.